Lirio ititanap. Pinapalabas, masyan ni Sotero itinakarakad alalaki asinapsaplit ni Senyor Pedro. Isungain kadeng na atulungan da itoy. Ididimteng tirabii, nagiinom da Senyor Pedro, Alex, Doro ken Baldo. Gaputan na talat dalata nga uray awan timang bantay kini Jubilarde. Binaybay ang dalatan itinakairakadan na. Nagbaligi nga rod ni Sotero anang tulong kini Jubilarde, ket impan na iti kalapaw na iti bakir. Itagagayam, adtoyen tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Di ka danay, natalagad ka dito. Saan da ka masurutan dito'y kalapaw ko? Iso nga awan ti pagdanagan. Okay naman ha. Sige. Tamang ipapudutak iti danom. Tapang ugas ko kadag iti sugat mo. Agaling ka! Sa pagkano? Mangkigkigtot ka. Aba! Ito balot tayo! Awanan! Ano? Kinanam? Medyo Bilarde! Awanan iti nakirakadan na! Imposible! Kasano ko maamakaro ka? Kita iti nakirakadan na baldo! Abangan mo! Sa bali natin pa nagkitak! Darusan! Sige! Inta kita ano? Ha? Owan nga paisa. Owan dito eh. Nakarukaat baldo! Kasanon! Ibang atakin ni senyo ito Alex tinapasama. Umay ka! Darusan! Imposible! Japachak! Kasano ko maamakarukat? Awan iti nakairakadan na, senyorito. Dagiti tali! Anaramak iti pan nakairakad na! At yung senyorito! Niya. Jablo kayo! Sige! Ingkas sa pulan! Senyorito! Senyorito. Abangan mo saan pa yung nakadayo dito eh! Hindi tayo nakita! Sa dilo nga tayo nagturugan na! Jablo. Nakarukat. At dalaki din ang tulong ken kuana. Asino, senyorito? Kat nakakulong mo't amin na trabahador. Kansan da mabali na rukatan ni Jubilarde? Gaputa patay dano kasta ti aramidan da. Asino nga tati ng rukat kang kuana? Kat awan mo't ti sabali at tao ditoy. No di datayo lang. Ti jablo ataw. Angam. Sige. Bayan tayon. Ngem di tayo agsarda nga mang sapol ken kuana. Nagalis mo ti biyag ti jablo. Agsobli tayo ka din di pagminasan, senyorito. Wen. Agsubli tayon. At data. Naagasa kong dagiti sugat mo. Ano sa mon baro? Bulbulong nagita at tinagtag ko. Agasan na uray anya kita ti sugat. Ano sa mlahang tiutot na? Tayo nakagluto iti taraon ta. At damit bagas ko dito eh. Gapota kanayo nakagbalon no umayak agano. Ket adamat tay karni ti og sadita nga ibitbitin ko iti ngato ti dalikan ko. Iso day giant ti ilutok asidanta. Agyan anak mo na yun. Di ka unay gargaraw dita nagidam. Tapno saan amatin nagnagiting kabil ko ang natagtag abulbulo. Kadagita sugat mo. Lukasta, agpasyenda kayo ita? Wen lolo. Isuada kayo pa lang ti agbati ditoy. Sapulen mi daydi a Jubilarde. Sige. Siya konti makaammo dito'y pagminasan. Sige. Mangan kan baro. Tapno pumigsa ka. Agkakapsot ka unay. Isuamangan ka. Adto'y titarawon. Ala. Mangan takit di. Kan uminom ka pa'y iti tsaka. Tapno mapudutan tarusok mo. Mayat day ta tsaka.
ang makatulong iti bagi. May bagaw na ipada. Kan kalpasan ti pandangan ta. Inak aganop iti sidaen ta. Kan nagsapulak pa iti bulbulong ang makaagas kan ka. Iti kasta, agimbag dagiti sugat mo. Sigurado ka nga awan tao na isarong dito farmhouse, Chayong! Awan mat. Apay aya. Asino ti sapsapulin nyo nga men? Ni Jubilarde! Ha? Di kaglibak ka na kami! Abang anuin may ditoy! Ha! Madaksan ka maglibak ka! Ay na. Kasano ko mga aglibakak ngay? Kan kinita yung mat amin asilid ti kabarbaro a farmhouse. Amin asoli na. Kat sinukimat siyaw. Ngamawan nakita yung atao sa balay. Di kay pailanap na. Salbag! Doro! Hmm? Hintayo siya kataltalunan. Ah! Uwan sigurito! Asino ti sapsapulan nyo? Ay bagaman mo nakita ni Jubilarde ditoy, Rita! Ni Joe Villarde. Apay. Sapsapulan mo na yan! Nabayag nga awan dito ni Joe Villarde. Ti amo kat natayan. Salbag ka! Nagsasaw ka dito bunaw! Mandaksan ka, no kung ubod ka! Awan tinakikita. Ha! Dahito tilaglagitam! Iti ka nito ang makitam ni Jubilarde. Di ka pangadwa amang ibaga ka na kami, ha? Gaputada ka, tisungsungbatan na ka ni senyorito. Awan senyorito. Amin na nakalapaw dito asin dakit kinita me. Nimawan. Sige, sa nabalin. Agsublitan ni Jeff Farmhouse. Sige, itayo nga rudan. Senyorito, iyan nga tayo ni Senyora Lorna. Amangan mo't no dayjay. Una niya. Ala, mapantayo ijay. Sige, Baldo, Doro. Sukimatin nyo ti entero a mansyon. Senyorito. Yan senyorito. Batang. Kahit indon makita yo, paltukan yon. Anya ti kayat asawan da ito'y Alex. Asino ti sapsapulan nyo dito'y? Apay anak kaigam kayo iti paltog. Adda ka di sa bali at tao ana isarong ditoy at tinulungan nyo, Lola? Ha? Awan. Agsasao kayo ka di itipod, no? Aguray ka. Asino ti sapsapulan nyo? Ni Jubilarde. Ha? Ni Joe Villarde. Apay. Sapsapulan mi, gapotadakkal ti atraso na kada kami. Nang runa launay kanyak. Aniya. Lola, saan yun nga isakit dayjay a tao? Gapotadakas dayjay a tao. At adda ko maasyak ti isakit yo, tasyak ti apuyo. Hoy, Doro! Apay day tapaltog. Amangan no mapaltugan na. Ay, aglisi ka dita. Nakita ka dita likudan tistante dita kusina. Apay, asino ti sapsapulam? Asino ti paltugam? Ibagam tipod no mirse. At ka di sa bali at tao dito'y mansyon. Ha? Ibagam tipod no. Ay awan, da kami lang kin ni Senyora ti adda ditoy. Ta sino kumangay ti sabali at tao ditoy? Agsasaw ka di tipod no bro ha. One mic. Di oray sukimatin nyo amin asuli to'y mansyon. Tapno mamati ka lang. Sige, Lola, mapan kamin. Ngam no makita yon ni Jubilarde, ipakamuyo adagos kada kami. Oh. Intayon, Baldo, Doro. Senyora, apay nga ta, sapsapulan damat ni Jubilarday. Apay nga ta. Diyaka mo. Oh. Saan sakit di nga agpatingga na ito'y? Anya na ito yan, amapaspas sa amak. Senyora, aday padamag ko kada kayo. Dadoro, sapsapulan da ni Joe Villarde. Patayon da kano. Oh, Juan Rita, imay damot dito'y mansyon na pagnanaudak. Sinukimat dati entero a mansyon.
Ipagarupda no ilemlemeng ko. Kasta ka di, senyora. Da kayo. Nakita yo ka di ni Jovelarde. Awan nakita, senyora. Oray dagiti trabahador. Awan mo't nakita da. Sapsapulan da Alex ni Jovelarde. Oh, anya nga tamanan tinapasamak. Senyora, anya tinapasamak ka ni Jovelarde. Nabayagan day di ipapan na iti pagminasan. Kalpasan na, damag ko anakalibas da. Sipod day di, jakon nakitkita. Wen, gaputa saanen nga imimay ditoy. Kat uray siyak. Jakamuno sa dino ti ayan na ita, Rita. Tadyak nakitkita ni Jovelarde. Senyora, Basta ti aramiden nyo. No bilang tamakita yun ni Jovelarde, protektaran nyo. Gaputa saan adakas a tao. Nasaya at a tao ni Jovelarde. wan, pudno day ta, senyora. Kat agdalag kayo kanyak. Senyora, di kay gumurkura. Ngam, adanadlaw ko kada kayo idi. Ha, Nakita kay idi nga ada kasarsarita yo alalaki. Napasnak ti panagsarsarita yo. Ada kayo iti sirok ti kayo. Ti amok ket may sadayjay at trabahador. Day talaeng, tadyak na irupaan. ha, Ada pa'y na minsan anakita nga inasitgan nyo ti may sa alalaki. Kalpasan na, nagdaradaras kayo na pimanaw. Nagatapak idin, senyora, nga amangan no ni Jovelarde dayjay. anya. No pa'y kasta, nagtalinaod latta nga atap ko dayjay. Jak inikan iti sabali a kaipapanan. Tapara kanyak. No bilang tani Jovelarde dayjay. Awan matdakas na no agtrabaho latta iti kataltalunan. Rita, Tanasingpot a tao ni Jovelarde. Nagagat. oh. Wen, Rita. Pudno ti kunam. Isudayjay ni Jovelarde. Nupay kasta. Rombeng nga agtalinaed a palimad ti amin. Saan ko maamaamuan da Alex? Tapno di tay madaksan. Mangnamnama kayo, senyora. Amok dayta a panunutan. Nasayaat. Ngam, apay asapsapulan da ita. Anya nga tati inaramid na, tasapsapulan da. Jak amorita. Jak masongbatan dayta. Senyorito! Ha! Di tayo nasarakan ni Jovelarde! Anya ti aramigan tayo! Agsubli tayo ka din iti pagminasan, senyorito. Awan ti kadwa ni senyor Ijay. Amangan no libasan dagiti trabahador. Inton bigat, agsubli kay di pagminasan, Baldo. Senyorito, Narigat na awan kadwa ni Lolo Ijay. Isong agsubli ka. ket da kayo ay senyorito. Sapulan mi day at tao. Masapul ang mapatay tayo. Tapno awanan ti parikot ko. Agyaman ako iti pa ng tulong nyo kanyak, tata. Naimbag kayo unay. Itata kabailamon di agso. Kaya't kung agsarsarita ta, baro. Tata, Siya ni Sotero. May samang anot dito'y kabakiran. Sika, anya tinagan mo. yung ilang titinagan ko.
Tata Sotero. Joe Velarde. Ket may saka kadiya trabahador da Senyor Pedro iti pagminasan da. Saan, tata? Nakita ka asapsaplitan ni Senyor Pedro iti latigo. Napayag na ka sinapsaplit. Nakita yung gayan to inaramid na kanya. Tata, At tahaak iti saan unay nga dayo. Hindi nakita ti pasama. Isungay kadang ko timang tulungkan ka. Singkan ti asi kanya. Iso nagtuladak anang tulungkan ka. Kat nagbaligya. pagyaman ang unay dayta, Tata Sotero. Utang ko na imbagan na kang deto'y kada kayo. Angam, apay nga da kayo ti dayjay adiso. Jak gandat ti agpakita kada Alex. Wenno makisarita kada kwada. Papara kanya. Makitak lang ni Alex. Uray adayo ti ayan na. Naragsak ako. Maragsakan kayo nung makita yun ni Alex, Tata Sotero. Wen, Joe Velarde. Apay, Tata. Apay, akastatin ako na yun. Apay, maragsakan kayo nung makita yun ni Alex. Ibaga nga ta ni Sotero ken ni Joe Velarde nga iso ti ama ni Alex. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Tinapalabas sinapol da Alex ni Joe Velarde iti entero nga asyenda agraman iti mansyon na pagnanaadan ni Senyora Lorna ngem dida na sapulan. Malagip da ni Senyor Pedro nga agmaymaysay ti pagminasan ket amangan numalibasan dagiti trabahador. Iso binilin ni Alex ni Baldo nga agsubli ti pagminasan ket isudan kini Doro ti mangsapol kini Joe Velarde. Kabayatan na iti panagsarsarita da Joe Velarde ken Sotero. Mas daaw ni Joe Velarde iti nasao daytoy amaragsakan a makakita kini Alex nga uray iti adayo. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Apay, Tata. Apay, akastatin ako na yun. Apay, ang maragsakan kayo nung makita yun ni Alex. Iitihan niya agapo. Amamuyo ka din ni Alex. Baro. Iti na minsan. Natulungak met ni Alex. Kabayatan ti panaganok ko. Inyaw awan nak ti alingo akam kamate. Idinto ta napunta ak met iti pana. Iti nagsardengat. Adda nakitak a tao a nakaraket. Iti kayo. Nakaraket iti kayo. Wen. Inasitgak na itaan nakaraket. Ket awan puot na. Iso ni Alex. Alex. Wen. Nakaraket iti ni Alex iti kayo. Ket dara-dara tisaka na. Dagdagos ko arinukatan. Ket inkarigatak na impan di ospital. Anya. Basta. Isugayam din ang tulong ni ka ni Alex. Pagyamanak unay.
Tanaispal iti pakatayan na kuma. Kat maragsakan na kiti daydi agundaway. Ta naasikaso ken nakasarsaritak ni Alex. Tata, Imala ni Alex iti ugali ni Senyor Pedro. Narangkas atawo. Wen, kasta ni Alex. Napanagnikak dayta. Gapo iti napasamak ken ka. Ngamjak kanunungan ti dakes nga aramid. Barok. Iso ngayong karigatak tinangispal ken ka. sumbatan niyo ti sarudsod ko itay, Tata Sotero. Apaya pakaragsakan niyo na makita yun ni Alex. Gaputa siya. Siya, tiyamana. Anya, da kayo ti ama ni Alex. Wen barok. Siya, tiyamana. Dahita tiga po na anapanak iti pagminasanda. Tauray jak makasarita ni Alex. Basta makita lang nga uray iti adayo. Umdas daytan apakaragsaka. Tata Sotero. Agayan ayat kami idi iti daydi grasya nga anak da Senyora Lorna ken Senyor Pedro. Inlimed mi ti relasyon mi. Gapota amumi asaan ako manunong idi ni Senyor Pedro. Aging ka nagsikog daydi grasya. Namuan dayta ni Senyor Pedro. Ket pinasapol na. Pinabugbog na kadagiti pasurot na. Pinataraydak iti dagiti pasurot na. Sadak pinaltugan. Ngam, nagasatak pailang. Tasahanak anatamaan. Sipo ditin. Sana kon na nagpakpakita kadakwada. Ket saan kami matan ang nagkita ken ni Gracia. Gaputa kanayon idi nga adda gwardyana. Ket saan da pa yan aparwaran iti mansyon. Kastagayan, Tata Sotero. Namuak idi ang nagpasangayan ni Gracia. Ngam, daksanggasat, tapi musay, idi impas ngayon nati anak mi. Ket ni Alex, ti maladaga nga impas ngayon na. Tata, Nagsayam dahil diagundaway, baro. Tapi musay ni Gracia nga inay ayat ko unay. Kayat ko idi nga alaen ti anak mi. Ngam, inkad den ko latan nga agtalinaed kada Senyor Pedro. Gaputan no alaen, sigurado apatayan da. kastagayan, Tata. Malidlidayanak. Gaputa sa bali adalan ti sinurot ni Alex. Titugot ni Senyor Pedro tinasurot na. Nupay kasta. Napataglata kanyak ni Alex. Agtalinaed ti kinapatag na dito'y pusok. Amo na ka di
ada kayo ti amana. Saan? Jak imbagbaga day taken ko na. Gaputa saanen anasken pay ngay baga. Oh. Kat. Sika. Baro. Apay nga dakay jay pagminasan da. Anya ti basol mo, ta inrakit da ka. Sada ka sinapsaplit. Wah, tata. May sa atrabado na. Saan da nagustuhan ti trabaho? Iswa, ginaw sa dak. Ngan, agyaman na ka na kayo. Ta inispaldak. Agsubadak to'y tiday to'y anarami jo. Naimbag kayo na yatao. Sayang. Sana himala ti anak yu kada kayo. Barok. Anyalit ko man ang nagsayaat. Ti anak yu ni Alex. Ket himala kada kayo. Anasayaat ti panagpuspuso na. Nagsayaat ket kuman. Tata Sotero. Day Giant. Napanan ti kotse ni Senyorito Alex. Magsarsarita dalang ka ni Doro dito'y paraangan. Ita, kalaat ang linuganan dati kotse, kat pinasiwot dan. Sa dino nga dati papananda? Di da pa'y imbaga no agawid din ton rabi eh. Tapno amok nagluto ak iti kananda wano saan. Sa intunjak nakapagluto si mangpot da. Kastao na niya pungtot da. Ngam sa bagay. Agluto ak tulatan Narigat ti maungtan. No di nan to agawe. Madadaal to ti linutok akananda. Saan ko nabasol? Da kayo at trabahador dito'y pagminasan. Dumngeg kayo iti ibagak. Tapno awan ti parikot, ken tapno awan ti madangran kada kayo. Nasaysayat no agtungpal kayo iti amin na pagayatan mi ditoy. Awan tinatangken ti ulo na. Aggaggagit kayo. Awan ti agtugtugawlatan, tapno saan kayo amalatigo. Nalawag ka di. Senyor, kaya rigan mi matibalog dito. Tama na diya. Saan? Saan kayo abalon? Kaya't di kayo madanagan. Tenton agilapo tayo iti balitok. Talaga mahet nga dabi ngayo amin. Gaman kami na basta senyor. Gaman kami. Basta agtulnog ka naggagagat kayo. Nalawag ka di? Senyor, senyor. Baldo. Senyor. Ayabam dagiti pinusga kalalaki akaduam nga agbantay. Tabantayan nyo dagiti agtrabaho. Ay, gano, senyor. Doro, isaganam ti paltok mo. Apay, senyor ito. Basta isaganam. Adda ka di bala ti paltok mo? Adda. Sana mawawalan iti bala ti paltog ko. Nasayat. Taiti ka nito nga ibagak nga iputok mo. Iputok mo. Nalawag. Wan, senyorito. Asidagtan iti papananta. Konstante rik number. Kabailamon ti bagim? Wala na. Kat, anya itan ti planom. Agawid ako ni Jedi Pintin. Kasta. Barok. Sapay ko ma, tati nasaya at lang ting karamidan. Itilikudan ti kastoy ang napasamakan ka. Napatag kanyak ti anak ko. Mangnamnama, nga danto gundaway nga agbalbaliw ni Alex. Kat may lintag na dagiti nagbidbiddutan na. Huwag saan yung diretso kanyak, tata.
Mawatak ti kahit yung ipakawan. Agyamanak, baro. Agyamanak, lumawatan na. Uray tinang tulong kini Jubilarde, katrumbang ama kamag, Baldo. Nasken nga agi karo. Senyor, Adda ka diatapan yo no asino. awan yun, senyor. Agam sana balen. Tinapatag, masaragan da ni Jubilarde, ket uluyan dan. Dakkel ti atraso na kini Alex. Ngarod, nasken ngay karo na. Pudno da ita, senyor. Kasta ti plano ni senyor ito, Alex. Nasayat no kasta. Mayring pas na ko mga ruden, tapno malpasan. Adto'y ti Cham, Jubilarde. Agja ka pa'y. Abiyang anak tata. Intun bigat. Inakto aganop iti sidanta. Sa nabali ti bagas ta dapay man. Intan sumit nga tata. Agpakada akton. Kabala kong tibagi. Yan, kaya't kumitan ti agawin. Dakan kaday tabaro. Ta kunamat na kabalamon ti bagim. Ulit at manang ti agyaman iti kinaimbang iyo. Tata Sotero. Uray sandak nga mo. Inispandak na ta. Sapay ko ma. Pagkita tayo tumanan. Ala, nukunan nga gawid kan intun sumipngat. Itulod kan tulangan, aging gaam makarwar ka dito'y kabakiran. Tano siya, kaslakay kayat konti agnanag dito'y, tanairwamak ngaminan. Sipon ngamin pimusay day di grasya nga ina ni Alex, dito'y akon nga agnanag. Isuan na irwamakon, baro. Papa. Sige. Itulog kan tulangan. Aging nga makarwar ka dito'y kabakiran, Jubilarde. Day, asino dagito'y sumungad. Agturong da dito'y paraangan ti balay may. Kasla. Dagiti kriminal. Oy, bakit? Sigun itinagdamagan mi. Nadagket kayo kano kini Jubilarde. Pudno ka di? Kwa. Apay adi ka sumungbat? Nadagket kayo ka di kini Jubilarde? Kwa. Gayam ko nga may hindi di magdali na ngay nana. Iswakas la apok matan ni Jubilarde. Kastagayam. Doro, iputok mo ang tapaltog mo. Gaputa na dagkat ka ni Jubilarde. Sika, bakit? Ito'y ngarod! Intan, Doro. At dapay kayat ko atiraan ta. Well, senyorito! Sino kayo? Dito'y tibalay ti ubing nga intalaw mi, saan ka di? Kwa, apay, anya ti kasapulan nyo. Ayan ti ubing. Awan dito iti anak ko. Doro, iputok mo. Ngam di mo tiruan. Well, senyorito! Nanang! Magsabi kayo ito sila na nanang! Nanang! Doro, paltugamon ti ubing. Itan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical and musical scoring,
John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ingay istasyon. Lirio! Iti tanap!